bambethela wathi sekuphelele wakesi anawafa lo Jesu bambethela wathi sekuphelele wakebisikhanda wambethela 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 bambethela wathi sekuphelele wakebisikhanda Amen. Hallelujah. Amen. Wakashaba isibongo lokuduma. Amen. Isenzisike mthanza. Amen. Amen. Naleli ngathi ifisha njengalo. Siyabonga bazalwane kakhulu. Wakashaba isibongo. Embabani. Amen. Aphinze ngibingelele ngephakele. Amen. Ngibingelele ngempolo lapha. Ngengwathi ukuthi ndawuqala isigabeni lesijale ngigcine ngisiphathi ibolo. Amen. Bese kuba igiyo kwegameni laJesu. Angikuphinze ke na ngoba umqoka kwendlula konke na.
ngisinzisile. Ngisinzise Zion futhi. Amen. Ngibonga nje bazalwane ukuthi wona ithuba nani. Mhlawumbe ke bekukhona labangcono kunani. Njengoba nje ngimfishane kangaka. Ngingabonakala nawufuna ukubona mina ngifuna uzosuka umuntu ongibonakala. Bathi nje sibonga uNkulunkulu lohlele amathuba lafanana nalawo. Ngive kahle esitekonzeni yabantu abasha bazalwane. Nesihloko ngisibonile futhi ngisibhekayo. Ngifuna nje ukukhuluma loNkulunkulu lakubekekile. Mhlambe kukhona labantu abanika lesimemo basho bathi buthi nasi isihloko. Bathi nje kanisangena la mnyaka uNkulunkulu bese uyakhuluma. Amalanga. Wena amalanga. Wewe tete. But nje kunathi isuku nathi kunebantu abasha basesikhaleni bangathi bayinkoyo yokusathana ebusuku nje sihlabele lapho nje ukhona esathana ugadzile futhi ukuthi senda kwamathi nje ngisafuna kumema inkinga lo usitana libandla na amalanga but wayekela khona ude ba safunza ukulindi bazana ukufunza ngemncane ubuye nebabani saqala ngaIsaya bazana 40 verse 31 na Hebrews 12 unetinto uNkulunkulu latenda kulamalanga usebenzisa abantu abasha manje inkinga yakhona ngeke akhona ukusebenzisa umuntu ongakavele esikhaleni uNkulunkulu akafuni ukuthi uhluleka kangakanani ungaka ngameli ukuthi uze uyeke lesono but ukuthi uhoda naso lakini kahle kahle tingomo atiye edamu ngoba tidzinga kwenda njani but tiya nawe emakhathani sidzingo sedama siko uma kude emakhathani haleluya kodwa labo labethembele kuSimakade bathola emandla lamanje kodwa labo labethembele kuSimakade bantu labasha banalibandla nani labo labathembele kuSimakade sakhuluma ngihlabelele angisho ingoma baboni angisho ingoma ngisho labathembe uNkulunkulu labathembe eSimakade angisho nekwayo angisho kunikela ngisho labathembele kuSimakade kubeka sisi bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinsweni bayawugijima bangadzinwa bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla lukhozi lwela kanjena ke lukhozi bantu labasha senitsibambe nabo nakukhamba storm asila ngephansi siyabaliya ngale ngetulo bantu labasha ke bafananisa titawuthi tinkinga noma tifika but ngoba simendzaweni lefanele babo sibantu labasha titasikhanza tinkinga silangehla ngoba sethembele kuSimakade
ngeke inkinga sinikete inkinga uma ngabe simenza welefanele uthi ngeke abantu abasha labashawuba la ngetulu ngeke ukhona inkinga yakhona kuma kuyale ngetulu kwale storm ubinza ukuthi uthembele kusimaka libeseke lithi ukhona into ongagijimanga thinwa na nangaba usimakathi kuyenteka lo ufunda ahambe kwakho yonke isibesebekela hamba Hebrews 12 ngifuna ukukhulisa nasokuba bese ngihlala phansi ngene babani Hebrews 12 Amen. Relentless in pursuit for God. Lo bazalwane kusho ukuthi sifuna uNkulunkulu, simfuna khona bakhe. Sisebantu abasha. Singamfuni kuphela but sifune nenhlakanipho yakhe. Sishoko lesengethe sola bazalwane. Sifuna uNkulunkulu, simfuna kanjani uNkulunkulu bazalwane? Uthi yileta senda ukuthi sigcine vele lokudlelwane bethu naNkulunkulu bungafi sisahamba sibantu abasha. Yile tasela ukuthi ekhathe enkonzweni sikhona uNkulunkulu udlelwane bethu nelibandla bungalimali uthi udlelwane belibandla bungalimali but baNkulunkulu bungalimali sithi qaphela kanjani sibantu abasha ekhathe enkonzweni sikhoya singabaniketi inkinga nababaholi sithi qaphela kanjani ekhathe enkonzweni sibazalwane siphile impilo yeKristu singabona indivele ngokwemicabango yethu ngoba uNkulunkulu nakadala umuntu engebeni yakhe noma ke endalweni yakhe bekadala into letawufana naye letamkhona but sesimkhonda ke ekhathe enkonzweni yini netasela singabi inkinga ekhathe enkonzweni asigcini ngekuba ekhathe enkonzweni but lokhu lento lesikhuluma ngayo sikhuluma ngenzo lotawusuka nayo uhambe ngisho ngebhanje sathi ukuthi lona ngumzalwane sathi ubazalwane banalibandlanani noma ungaphuma ngemsombuluko uyoshaya lisondo solo ngumzalwane ungagcini ukuthi sikhulumela ekhathe enkonzweni la bese nasiphuma ngephandle sesikhanza kweneka lokunye ngale bathi nababuya labanye ngephandle bathi ayikho lento yenu ngoba lempilo ayisafanani libandla lamuntu lapho lifikela limala khona liqabanga ukuthi inkonzo ngilokugqoka ngilokutanga lisondo litofike lihlabele lithandaze leso sikhathi leso bese liyahamba akusiyo lokho ngiko kona ngilokuthi sihlale khona sigcine budlelwane bethu naNkulunkulu bungibo empeleni akusendi baholi bami ukuthi ngesondo sitafike sithe sente kahle bese nathi siphuma enkonzweni sesikhulumile bizalwane bantu abasha
lokungiko ngemsombuluko sibazalwane simaKristu, ngelesibili sibazalwane simaKristu, ngelesithathu simazalwane simaKristu, nangalesine nangalesihlanu nasifika ngesondlo asisawubasi nomlilo but sesiyakhwetela sihlanganisa tinguni lekusukela ngemsombuluko besivela sikufaka lokutawena lenkonzo yethu yasezayoni ishishe siva kwangathi inkonzo yethu sibili sinasenza njengamntana ngesondlo sesiyophinda siyobona ngesondlo sithi safuna thina ukuqala ukuthi inkonzo iyaqala kanti ntathi seyophuma kube ngikhaniqala ngala kukhuluma ngifuna ukukhuluma ngemeeting 5 nayo uthi nake mnomusha lekita kwenda ukuthi ugcine ebudlelwane bakho naNkulunkulu nekumfuna uNkulunkulu kule journey yakho yekukholwa ukuthi sustainable. Point number 1, spend time in prayer. Lo weqala lo uyathandaza noma kufiwe kwenziwa njani noma sephathini kwenziwa njani naNkulunkulu kolomgomo lo wawusho abesathi Matthew 6 nanithandaza ningalingisi lama hypocrites ningalingisi abantu abalebenta ukuthi babonakala libe selithi vala umnyango uyendlini wakho bese usina uthandaza ukuthi baba yethu sezulwini mayendiwe angikhulumi ngekuteka sengozweni kungakuthi silento ayisiyo yala nkozweni lana sisuke sesitowela umlilo sitokhwethela kuphela sikhwethela ukuthi siyashiya siyahamba uyathi sewedwa lento ikugugudele ngekhathi kungabi into namhla noma ngathi namhla inkinga yethu sinesiva kumuntu nangabaloveli elanga enkozweni sesiva ngathi asakhona sesihamba ukuthi boloveleni enkozweni kuloyo mzuzu bakho nomuntu akalali ngaleli bandla leli uthakaza ubusuku bonke but wageja nje isandle yini sesiyambethela kusabethini ngale nkozweni hayi uyathandazwa. Point number 1, uyathandazwa bazali kude libandla leli ngakhona kuma ingathandazi noma yakubi alikho likhaya lelingema indoda namanye nebantwana likhona kuma uma lingathandazi. Le principle lena I apply ngozweni kuphela apply nje empilweni. Number 2, study the word. Live kahle kahle ukukholwa bazalwane ngaba yikho kahle kahle lekukholwa kube kwakudelile manje nilive ihamba phambili asifunze nilive bazalwane abantu abasha asifunze nilive asithi nje masiyisho but nilive silisho bangathi bawona nabathi bamba lapho ngengoma uthi basimisha lesikhathi sethu lemali bathandwa Ekinhlanhla yo uyisho kancane lento kwangathi ayini asathi uNkulunkulu kuyathandaza ngiyavuka ngabo 3 ekseni athi uNkulunkulu sotawukhuluma sotawugila imhlobo ngiyavuka ngabo 3 ngithe inkosi uyangathi wena nyawa ngegoli nangisakhuleka uthi saluyekela sekuvile ekhalokani kanti sekunemuntu lotawusinza ngaleso sikhathi nangithi ngibabhaqiwe ngiyalivula ibe iyangena imeseji asomye bhuti bana sisibabonga 2 bashaya ngekhathi esifana nabo bonke bathi siyafa ngaphendula nje ningasasithandazeni ngabe ngidropa liqini abe ngiyosho ngathi ba wena baba uyasathi usathe endaweni etehlubeni noma singakahlangana kwakwasha ngosula kanti washasiki nasimanga sizemthandazweni uyashaya lo sisi uthi ade bhuti nangiqeda ukushayela bengibhudza nginatha ingadi inkinga yakhona sengivuka la mqamelweni ngathi bekuthelwa ingadi lo mqamelo benginele ku ngeke ngimthandaza uthi bathi ngisinzile ngibonga wena ngathi ngibonga mina bonga uNkulunkulu ngemthandazo kunetimbi lesitadilwa singadilisa ukuthi sinemandla but sihlisa ukuthi lona lesilwa naye ungakithi bantu abasha liyathandaza liyafundwa lini ungabona Jesu noma lingwa ngisathane nasathane bazalwane uyalathile athi kubhaliwe ukuthi nangasehlani kubhaliwe ukuthi nangabonjodzana lokusolangile shintana litshali besiko yabuye yangaphindwa wathi Jesu ngani nako kubhaliwe ukuthi injodzana ngeke iphile ngesiko kuphela but ingaphila ngabo onke ma ikhuluma ngelivi
ukugcina budlelwane bakho naNkulunkulu akusiko lokho emlizweni kuphela kuyabida ubile nemthudzele isikhathi sakho bathi nabathi babukela iTV uthi mina ngiyite mina isikhathi seTV ngoba ngiyathi ukuthi iTV ngalesi isikhathi tangidislike ingondo kanti nekhona ngisafuna ukulalela nasofundzela ivi utawufika abantu labasha la khona umntana nasofundzela ivi kahle ube nesikhathi la utawuma ungasakhulumi ungasaphumiseli ngetindzebe temlomo kanti uNkulunkulu soya-download ezulwini udownloada imessage yalesikhaba hayi silenkhuluma kwegcina moya ongcwele salubhalisana lokunye akanayo akanayo sisinziswe lana simthathe Jesu sifune kuhamba naye manje inkinga yakhona sesikholiwe sibofisi asafuni kusondzela labazala lesibayihambile ngendlela utobuta ukuthi nasekunjena kwenziwa njani ngoba ngeke kwenteke liswane uthatha unike inqwangwa uthatha unike impalishi bathi bithe ukuthi sowumile bese uyasondzela labazala uthi imali nasekunjena ngenjani sithathe khona letinto ngithi silandzele lesi step ngasiye nangasinye ababekwanga labaholi nabagqoba uNkulunkulu wakubagqobela lide bathi bekentela kona uthi nasevuka tinto endleleni bese uyaya imali yebabe yemali ngithe ngiyahamba endleleni kwangonakalile siyenza njani go and consult Hallelujah. ngeke into sikhona ngekwethu ngeke sikhona is not enough ukwenza iBhayibheli uwedwa ngoba iBhayibheli ngeke ikutshele ukuthi nasekufika umfana athi utawufika wena njani bakutshela nje into yini ukuthi labo labathembela kusimakade banikwe amandla lamashanjalo njani Hallelujah. sengikholiwe mina ngikholwe kakhulu ngiva ngathi lento lena ngiva ngathi angifune ukuthi ngitshele nabani kanti lento lena ayisasiyo ukuthi nasokholiwe sibhuqe kangaka lenkonzo yethu lamanye mami lelethinye inkonzo bento kwangathi bangcono kunathi kanti nathi singenda kangcono ngithe mina ngisinzisiwe I decided ukuthi noma ngabe sathane wakwangihlebela endlebeni but ngeke not in this era kuvuke nje umuntu munye abaholi bami ekhasenkozweni umuntu sithakazela ukuthi kuvuke umuntu munye hayi labaningi ngoba uyathi uNkulunkulu nakungenteka kuvuke munye utabe kusho ukuthi bonke labantu abasha basenzile asihambeni sibasebenzise nabantu abasha asibasebenzise nabantu abadala nabo nanoma sesibona kwangathi siba old fashion asibiyele ngini asibilise iBhayibheli ke babadali laba bakwamoya baphinde babadali enyameni bese sinalikhuluma iBhayibheli sihlonipha uyihlo nenyoka kahle kahle kwendanga ngeplini belathi ukuthi nanoma sesikholwa siyabadinga nanoma sesikholiwe sesishandaya kangcono sesifundzile siyabadinga nina mosiniva ngathi senifundzile sinebantu labasha siva ngathi sesifundzile sesinema-degrees nemanukatshwayo sesiva ngathi laba useless nanoma umola angakafunzi eta lento zide siva ngathi ngeke sikuve lokhu ngoba kusho ngumoya bathi uNkulunkulu namuhla usibuyisele emuva nakukhona uNkulunkulu ovaka ezulwini ukhona uNkulunkulu ongasiva nasithandaza wabithe madoda Paula naSilas sithanda thina baholi bami naselapha ejele ithi kwanentombazanyana leyenye moya thide iphengula ikwenta konke bathi boPaula basahamba ngeke ukuthi bagqweleliwe ngalo bebamati uNkulunkulu lithi lentombazane yabalandzela emsebenzini loyo yabalandzela wagcina umoya lomubi waconfessa uthi ngempela laba ngamadodana kaNkulunkulu lophilayo siyawuthi siyahamba ekhathi enkozweni kunebantu abakhona ekhathi labasadinga confess
ngiyabeza uthi bengihambe eKhasenkozweni but ngiyavuma noNkulunkulu walabantu laba. Hallelujah. Ukhona uNkulunkulu ongasindisa umuntu omusha. Hayi ngifuna ukuthandaza sele nguyekela lo lokuyi. Ngoyingcwele help me. Ngifuna ukuthandaza mbazalwane. Ukhona uNkulunkulu lo ngasithi umuntu omusha. Wegcina. Nakhuluma ngediscipline. James 2. James 2. Nakhuluma ngediscipline. Nakhuluma ngediscipline. Sesikholiwe bazalwane. Sesikholiwe sikwende konke. But sekusehlula kakhulu. Sehluleka nje ukusho ukuthi no. Sehluleka nje ukusho ukuthi no. Sokholiwe sosizwe sithe ukubhabhathisa ngento lokho into uhluleke nje ukuthi no. Sekuphunywa ukuhanjwa. Sekuthiwa khetha indzawo lapho uhamba khona nje ngoba siphuma nje ngesonto namhla kusasa. Kunetindzawo naso nqumile ukuthi uhamba nayo. Uyawufuna ukuthi ubese uthi no. Nje ukuthi udiscipline. So vele udiscipline. Awusadzingi ukuthi uze kube nemuntu emva kwakho akutshela ukuthi kuyekele lo. Sesikholiwe sibazalwa neKhasenkozweni sibofuthi nabo sisi silalana kwangathi sinzaba yamuntu ngoba sikho discipline. Sakhulumile uNkulunkulu athi ngeke sikhona ukuphatha amandla yemake sine generation sine lefuna ukuphatha amandla manje lamandla abantu ukuthi amandla yazilelo amandla bithe ukuthi ube discipline amandla bithe ukuthi uyekele tinto bathi badenda letinto ubese uyakiyekela sithathi noma sihlabelela sikuve uhlabelela umemeta ibaba sethi na awusiva wena nawe awutiva ngoba amandla ayabita abila ukuthi discipline kude ni umuntu lo yawukhona usifunza inhliziyo yaNkulunkulu angangakhona ukuthi ibamba yena uthi bamba kanjani lo musha amen discipline mina ngiyakholwa manje nje ngihlula lo mfana nasekathi ngamshiya naba so uvele nje ubone nje ukuthi lo muntu akana discipline sesikholiwe bazalwane sesikholiwe abantu abasha asesibe disciplined sebakwathi nje ukuthi wena la Khasenkozweni ngoba la Khasenkozweni bakhona bobhuti labakhona uyambona msobhuti uyambona nje angibukele uyambona msobhuti ngisho lo lombona ko lo utawuta kwesila Khasenkozweni noma baholise bakhulumile bathi sithi akhuluma ngola la kule nkonzo lena asifune ngozi ihlazike uthi sesikhanza senyajolana lana uze indzaba iphume igejini yesinoti kodwa abantu abadala bahlali phansi ngenzaba yakho uthi uhlanganise bafana eKhasenkozweni lento ngeke sikhole bazalwane ngenyama bathi sidinga ngeke sikhole bazalwane ngenyama lento uthi wena ngibhudi uhlanganise bosisi la Khasenkozweni ngeke ngoba ke sikhole bayala labantu abadinga uNkulunkulu nabo uNkulunkulu kuphela lo yakube siyafika uyambamba umuntu athi zika sesikholiwe siyadzinga abadiscipline sesikholiwe siyadzinga ababhuti zipho anyuke sesikholiwe bosisi siyadzinga ukuthi kube na no hayi ukuthi kunowe kusibulala ngunowe kwathisa ukuthi le ndlela ayiseyizi ilejene le timlo siwe yona yijeni lena nawo ijeni yindzelelo uthathelani umphako lo tawudzinga 10 years to come uqede nyana ukwendelani lokho ngoba le ndlela lena ayisiyo yena mhlawumbe but ibita umuntu sesiyawuthi yaze ukuhlala i-church board ihlangana ngeligama lakho uthi wena soze wakwenda lokho Khasenkozweni moyo ngcwele siside ngemhlekiseni moyo ngcwele lamlena thina nami inkosi angendi kahle but ngiyabona ukuthi kungendini kahle kwami kukhona lumusa longangentela wona ngithi ngakona namkhosi ukuthi ngibuyele endzaweni asikwati bazalwane hayi moyo ngcwele asikwati khona lebazalwane labangekho discipline ngeke basakhona angingethwa oh baba
Bazalwane bami, kusitani ukuthi umuntu athi uyakholwa kepha angenayo imisebenzi? Kungamsindisa yini lokukholwa? Nangabe umzalwane noma umzalwane kade bahlubulile beswele kudla kwemalanga onke, bese-ke lo munye emkhathini wenu uthi kubo, hambani nekuthula niphuthumane nesuthe ngaphandle kwekwapha lokho labagcinako emthini. Ngifuna ukuthandaza nabo bema ngetinyawo. Sengihamba. Kude kukholwa lokhu umsebenzi. Kude kukholwa lokhu umsebenzi. Ngeke sikhona ukubandla abantu abalenge phansi. Ngoba kukholwa kwethu abudleki. Ngeke sikhona ukubandla abantu abalenga phansi. Ngoba kukholwa kwethu abudleki kude umsebenzi. Sidinga into yinye nyalo letawusimisa lokukholwa kwethu umsebenzi. Ngeke sisakhona asimele ngezinyawo bazalwane. Amalanga okena amalanga wethembekile. Nawe uyasibuka lesifo amalanga
bathi mfowethu phakama uNkulunkulu wethu lophakeme phakama uNkulunkulu lesabeka uyinkosi babele khona uyinkosi uba khona uyinkosi lemeze kube phakathi ukhulu babele omnena umsebenzi ngeke usizise babele endleleni ngeke usizise nomhlabani sithi ngababe ukholwa lokunemsebenzi sithi ngakukholwa lokunemsebenzi dala uNkulunkulu dala nemdalo ozulu emhlaba sifuna babe ukholwa lokunemsebenzi masima kukhona ngathi ngisebenza kulona kuthi ngathi inhliziyo yethu ikhashana dala uNkulunkulu emhlabeni dala babe nokungekho baba ube khona dala uNkulunkulu lokungekho labafihlakele usiphululeke uNkulunkulu ameni kaJesu Kristu waseNazaretha sivuma babe ekuseni baba kuthi uNkulunkulu baba sivuma babe kuthi uNkulunkulu ekuseni sethwale uNkulunkulu ethongweni sethwale idwala lethu unake babe ulinane malanga lonke unake babe wasishiya ngeke babe wasilahla uma babe kuzembe phakathi iphimbo lakho babe ligcwele emanamandeni nemhlaba uyavuma uthi uphakame nemhlaba ubuyiselwa kuyo uthi uJehova Jayira uJehova Elohim lotawuma sabusa Nkosi dala kithi baba dala babe ngithi udala kholwa ukuvusa uNkulunkulu lokusemsebenzi ngoba ngiko baba uyasizisa uNkulunkulu njengokhona